ukuthi ugodole usho njalo sengatshela ukuthi uphethwe amasela nje yabona awukho umasipala sengeke uzibone njengathini ithe kumbone phezulu kusuka kumele shona phansi bonke laba baphethe bazi ukuthi bebiza abesifazane kuthiwa social breakfast ehhotela umkhonto osiza utoza itote yonke le nto yabona nje amaningi akanje lalelana ngizwile kuthiwa kunomuntu othatha indaba zomkhonto onikeza abakagogo mina ngiyihawkseni ngilandela ngezembuthongo ngoba ngiyihawkseni ngitshelile nje yena ngayitshela ukuthi ugodo ngihlale khona mina ngihlale khona ngokomzimba umoya wami ugcwele olovu njengoba ngithi ngizomlandela nje khululekani mina mhlawumbe ngiyamsola mina ngizonibuyela nama-evidence ngiyazi ukuthi ngizowathola kanjani bengisawuba ngako umsindo abanimdedele nami ngoba nakhuluma ngizobethusa abanimdedele nami ngimlandela sengimtholile ngiyamlandela abakwazi ukuthatha iy'ndaba zethu emkhontweni eyisebagaba asikwazi ukusebenzela emuva njengenkulunkulu makhomanda into engizoyicela kini ngicela ukuthi amalida abekiwe uyazi ukuthi ngelinye ilanga nawe uzobeka ube sesikhundleni uzodinga ukuhlonishwa ukuze ngifuna umkhonto unqobe ukuthi ngihloniphe laba babekwe ey'khundleni ningafaka ama-voice note kuma-WhatsApp group nihlebane lama-voice note ayalikha eyawufika abantu abangafanele ngicela ukuthi uma ubona ukuthi nento ecasula ekhumbathapha iyeke nosukukhuluma ngoba singabandawonye uma ivoice note egrupini sivele sicabanga ukuthi ungakagogo thina asifuni lento ukuthi ngidelelane emagrupini nihlebane emagrupini ukuhlebana akuyona niyazwa uma niyabumbana umasipala wethu uvele sekuqediwe ngawusekowethu umsunduzi lapha sekowethu umsunduzi uvele nawuphethwa amasela ngiyazi uphethwa amasela nokhanselele niyisela futhi manje ngizolitshela iyisela nje ikhansela ngeke size sikunanaze lokho nimtshele mani mbone ukuthi okugcina wonke umuntu ophethe la okugcina yithi umkhonto ozophatha abona uphatha abantu abangawinanga ngigcizelela igama elishayo umbomvu kanye nobamatungane ngani zakwethu ngicela sihlonipheni uyabona mhlawumbe lama-leaders lawa njengombalula lodelela u-anti u-anti lomfethu u-anti u-anti ufikile lo yena ayikho indoda yakakhuluma nje ayi-non-stop kodwa ngizwile bathi uphididi wenjanjani kodwa angikho lapho phansi ngekhala ekhulu phansi phansi ngekhala ekhulu phansi phansi ngekhala ekhulu phansi mhlawumbe ngacoloze kuyonapha ngelinye ilanga uthi sangesaba ukuhamba ayihlukumeza abantu sabani asinasikhathi webangani bami ningabi amagwala lemkhontela ngifuna igwala nezo ikhansela nje lingaqashi ungalisabu yezwa ikhansela lingafaki impuphu kini ungalisabu yezwa phansi nekhansela phansi nekhansela phansi ningaxabani-ke nezo ngicela kusuka namhlanje njengoba sifikile sama-tiktokers safika wabakhona ubabumacingwane okuyena osephethe KwaZulu Natal angeke nikhuzaneni omunye bethu ufuna ukuyisa omunye umkhuza nizobabona nje umasipala weThekwini ngabona ungakanani abantu bala eThekwini bangasebenza bonke kulo masipala weThekwini uma ningabambisana
bangena mina ngikhona bephethe imeme kaqalwa waba nenyazi namabatha nobona sengimlande kuphela akakho umuntu ozokwenza umathanda lemkhontweni sonke sisemkhontweni wonke umuntu ngamunye mhlawumbe kofanele ebethi ukucabanga ukuthi yini konje yangifaka emkhontweni mina ngibizwanga ngayiyena asibizwanga ngathi khona umuntu wakubiza lemkhontweni mawubona ukuthi uzobhikiza amasaka avuliwe sizosala thina la kodwa nje ngimkhonzele uyikhansela nethi kuthe hello sorry laba kade belophuzela amakhadi baphi Shamasa we Shamasa ngicela uhlangane nabo kuhle Shamasa ushamasa uyothe cha ake enzele nje abantu abayisithupha amakhadi napha bebeka hayibo asebaba bawuninga cha lokhuza Nandzakwethu siyabonga kakhulu ngiyanithanda niyazi nihambe noncipha izinkinopho nje kafollow laphana ucontrol 73 uzoyithola ishisa yabona nje lonke lancela nongifollowa ngizongizela nazi inamba kalona ngizoyifuna ngiyithole ngimfonela ukuthi stop that khona ngizomfonela mina mawukuthi akezwa ngizomlethela yonke into ningabe nisamlwisa ningabe nisame niyamaza ngithi abanye bathu ababheka basaba ngishikhansela ngoba ngithi phansi